social media suffer. And Nigel Gaisie na wonye ne commission ni ana say ne nsem no na wompe. Enya ne nsem na makasa pese se ne nsem na mempe. Se do si kan ne nsem no nya me de. Okay. Bibia no wasoso. Bibia no wabeka bi. Enya by force wo se wo hye nkonfa Mahama ho. President enya by force. I don't want to know what I feel. And I want to say, send your pop on your day. Say, ye man numra, a Mahama, because on a divine a ye key, a Kuran be any more key. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yende kunja papa nkwana ye dele. Se ope kunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia, wahakunja bia opebia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e kona Isaac Nana Obiri Yeboah o dele with. Ohwa kunja misimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt aba we ye the man to for bo e ko de bia pe wasase we so na no bi ye bo anko na betu ma China ko ndwa pe na ye ni bi but e ko ndwa bia country bia ko ndwa wo pe no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ye ko ndwa wo pe say ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah dinkita ho bia free 0558 78 2268 and say 0277 tie no man here 0277 469933 ekunja bia wo pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no tunchia se o pe kunja we enene mpa seta no man no free no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta Nana Isaac Obiri Yeboah nkwa na ebetumi ama obi ewo Ghana akaba shonko enkoma wa wo hwe mesabre e wotuma GHSO Ghana wa hala jumedie na ebre asonse musonfo munyaba episkapa mede eba ebesomo sede dane dai no no mamu ni misade echi ade sebe na chesense foforo na eba abato yapno eso na se 30 years so de yenyai eche eso de biara eda ye prophet Nigel Gaisie ababontin di sembi ababatu edwane no na namso amachese Ghana fododo na eka se na jese ensem no de enya banko ade asofo no na wo ma pekwan bia eso na kame akwa yesa se de omanya nisuade hunu ana yi kire ebi na o ma ba na o ma be kire wo ma dwen de afa eye eho na odofo se de prophet Nigel Gaisie de ensem no etu edwan na chese ehu be hia se Ghana ye be bom paye pampaye de ehu ehia bible ne kwase ma ye nyai eye ye munhyi mu eda ne paye so de we should pray without ceasing na chese ehu be hia se empaye no de ye be bom na se hwan na ye mompaye no emfama no ene asem no na dodo na ekase this time around eni kwansa manyuko bi ede wo mani eto eyesofo bi eso odofo de nti na dodo na ekasa mamitwa ho baba me de nsem no aba betu edwa amam na odofo prophet Nigel Gaisie de nsem no eto edwane sei na wode eba was saying they can rig the election but realities will expose them. Keep His Excellency Kwame Dramani in your prayers. As a major prophet, the Lord told me and keeps telling me that He is the only one within this time and 8 years ahead with the divine key of solving the problems of the nation, of this nation, or mafia. And then over there, IMF and over shaking my head. Come and beat me if you don't get the prophetic. I am in Ethiopia. I and also the can say come deceitful government, totalitarian government, insensitive government, cryptotoric government, force MPP waste like this. IMF shaking my head. PNG said they were in some no atu ejano eno na jese said the yankopon air can de chena do gusu air can ede echeno ni chiruma na jese yogo so amompa ye emma ye papa His Excellency Kwame Dramani Mahama aye sanse wonum ena ebetimi eyi eye o man Ghana eye o mafia free eye enkwasumu eni ebiemu so hawa ye komu enu enya problems ni divine keys no ekura eye no na say the IMF ena edru
ene che se wo bobo Ghana na say aban no say de wo tag a wo de ema wo mo say wo mo ye na dafo wo mo ye che se ene meka eno anu no prempre de meka ena maka na Ghana fo ka say na da bi o efiti ebresante a wo sha ase se wo sha kom dia mandi se amanyoko 80 se ye nkunim de beba moment nke ma mo nka nkyere onyame ne se won twansem no eso na Ghana fo so wo mo abre no eno ni ebinum adwenkyere na eno na ebinum nso ka na esem den na wogina so de ka se 2016 abato no anase 2020 abato na nyibia ye wi amu de mama panyin na dankwa akufado no ho ensem so do fom ye bedo emu esuko na ekwia e wa hanuma ene no bedo nsenu esuko monka ho na ye ma no akwaba na ekwia me akwa meji musumi aba dibi aboko di dia boko ekomudem ekomudem na se yetisika so so komudem Prophet Nigel Gaisie and Summer what they ababa to a year a day. Why don't you find anything? Me akasa kra no me dadwe hu se bre ya se na se won me kasa na sa se wa ye din ono ata ono no so hu so ono akasa wa ye din se wo se bo ni din okay ensem o be odi betu abonten no me hu fa so bi e wo so eso ni fa so mi hu ni se adenti na wo so na ka se ye mo mpai Mahama o ne busuafo no ti mo mpai ya ye mo akasa ya ho kire yen ya ye ho ye mpai bo ne du sen ye mo mpai Mahama so be ye de Mahama be ye mampanida ye hu ni body mbo obetinya ba mo man no oba ye obetena so 8 years okay enti ye hu ni monde mbo obetimi aye ana agufo do so aba na hu ono so de 8 meka se obi enye nche obi omu na the same at the comment omu ye pe obi enye nsi obi ye bompa ye den ye me se wo pa na sha cathedral no nsi ne mompa ya no patwa na do bibia enye yie ye su ene ye ban ye wo ye mu ena wo se sesa ne nyampa ibo paibo da na be ye maye ono ka so to ono bompa ya ma ne ho eti Ethiopia no kwa ni ti no ka sa na Ghana ha o ma he bi ma na wo beba badi obeba so eti oba ye ba ko busa no say die no hu nti o se bompa ya Mahama o dance Mahama de be wi ni ana eye omo say MPP ba na NDC aba be say abato e bi edimu yon the rate are youth for the near brain e be shock won but MPP ni NDC ni e be shock won sa ene ya pia po ni akoto aba mu pia ngoto aba daddy sada kwensho be to ti e be da ayon komsha na ndi so adi hu na na say da yeso ready me kan ya adwene na yeti mu no adwene ya fa no youth no ya pie eso be to gidigidi na wo pokwa di echi Ninsam no Ocean they rig the election but reality will expose the nature say emri bi atwemu abato ayeto ye no hu ni say mu ekoso na so den ya no kwaridie no asetina nipa na etimu na brabo emu anase bra nipa na ti akonya no so no ebe expose omusu no wo mo ban ma wo ma say aba no say yeto de mawo e na wonni mu say ade no wa na wo bre ye na wonya ya e wo se de ubu amamu no esi efa e na wo wi amu na wo ya de wonya ya so so a e wo se de ubu amamu no so fa e te se wonya didi ana se bi wakwakonya sika se sika no wa na wo bre ye e na wonya ya unim ha wa wo budget no unim se de wo toto no a wo ni se okay anopa metowe awia metowe enwumre metowe ba wo koto sika no wo fom e na wo fa ya unim se de wodi no anopa de wundie kurampo no eno na wodi nti hu ne se efa bi no wo ka Ghana fo nsem onka Ghana fo nsem bia se wo ka sa nsem dia na Mahama so be si so na mamo ne enkoyie ti na de so no so wie so wo ka sa ne so na mamo na enkoyie ti ne yi ni fi so na ke koyie a akia to ma na na do ena in reality akasa ne akasa ye ka no krepa MPP for do so sin NDC o Ghana ase se akasa ye ka no krepa se NDC for betinye win election na MPP for ba mobu entom konkoto aba no na akasa obi ha to opi akoto aba na MPP for do so sin NDC it's no the offense to the team no wa analysis na wa na said yes MPP do so sin NDC and no there your truth entry somewhere Edward Deba was in Ghana here. For you think Ghanaians are fools to go back to slavery under Mahama? Hell no. Mahama buy ye, obebe ye bi, obe boy ye, blocks was sisi akwan wa ye nti den e chire say na memu na ye slavery. Oh, now yes, slavery said your more can. Because said the war can was and ye hunu ye MDC and memo ye hu. Ni na nkoye, ni nkoye mame. Ni na nkoye. There be ni nkoye. Obia one the challenges. Okay.
obi a challenges aba What's Mahama dia na yedum so yeah na light hano okay and as see a fado na light hama light ni fie ho light ni koyie okay oso ana adum na so aha and na kufado dia nso akoye say ono so obekom de yen okay wo beda light mu so kom bede so no de wan ka say komedo o say etisika so kom de nto no no ba wa me first can de aye and oba kom de yen komodo me de kom de me no kwa de me kom de me papa esese sike ya na wo de hwe ye wunu anu ma wo ye school mu free SHS enti wonya wo school fees ni tu ya no fa me ye okọ Tonya ne mwa na free SHS no mimi opinion there anka ni kwase ko ye no sa totally free no okay enko was enka o ma grade bi e bia from grade 6 we bia 6 once up to e bia 15 and 9 to say 20 we be ko free SHS okay. But see obi a wa bon kra no ko che so be onya 50 wo ho okay na che se odi o man sika won nsu ahwensu onu a wo bepia ba wo nsu ahye aduma wotimi koye bi ma o man no eno aso wote honom ensam aduma so a onsua so wo hu etinka wo yi e bia grade say bia grade 6 e to e bia 20 omo no mo ko free SHS dia anka bon seka emukra enye seka amaka kala no paso pass esua dia more because of that say diska nti ene e say iruhu na sua so ba mi ko ni free dia ene me pa na mi sua eno mi sua kakra kwa da say won tu ya bless of just to ya me ya dis ya me ya na dan sua so etimi bi say me ma dey say ka be copy free SHS special control GHS you go ye na dey to ma emu ne to aba so eno na mo ma ni ne ka na mo ma ne dey enko yie no ena na omo nye fun so so tu omo ntie futu epipi fo ye ni obi ka asem a omo ntie futu o say Mahama be ka asem ni say wo say ekufado e be shawo ne ministers ni omo ye ya no okay ba ye no kwasem no wo ka no but because oye Mahama nti omo ntie okay baby e kana di na be ka idea an compete eno na no na de ha Ghana penifo no okay wo say ade no wo tie kire di a wo hu say see yi ni say be yi we ade we achia wo tie kire di a be hu ba wo ti na mo di ya achia eto no Mahama no say o tie kire say dem one people for emre bi so ya na mo tie kire na mo nim de e ya ba ya tisika so kwa mo de yen kwa mo de ye biem e na dwuma ne we hen yen so ya wo so de ni ye store na nya e poto enya hwe yen ko ba bia akofa gusu en galam say no okay eti nini na wo ka na course nini na no mi hu ba bi ekosi nini na ka na mo so ye krampo na anu abrase say enka ne na nipa 50 na ya say atia ba bi a 30 atia ba 30 yanko ya nimu e na sto na komode yen koko kra so so na wo ti koko agulele na koko na fertilizer na kasa ne wo den no afa de begu koko de so na de so adwuma so ka ho ana e ka me boye say bibia no like who issue wo bi adwuma so ye bi ka ho ana minya bi nka ho na so ye ne kwafo ne di nkita wo so so ye bu so de e ha wo fertilizer ha wo pa wo e ha wo papa because si ano akate no om so yin om de wo okay so no so pa wo si so wo je eti si ade be kunu no wonya bi toto ba hwe ni na koko na kasa kaka sa be ka no so ebo no huya na ye share with ye issues a eba na se nyame di fo nyame adanadi ama na hunu se wo se ye mompa ye na wo kasa ane eni kwase ye bompa ye dia na je se ye na ebese ye ni ye ho abro no empire bond ye se nya hwe empire bond ye bond se nya kopon ye den say ye manomra ye Mahama because onu na divine ye key no ekura no key bi eni ho key na yera key be oh na key no afa mesi so e dan be no obi ye hu se gold wom mi wodi key na ba mahu omu na me money nyina e dey say my comment no obi a challenge sinti ne hu se we ria so si we ria no oh okay what I say obi all the challenges omu nyina the same thing e dey be key ya o sha ndc amanyoko no wo nko so a enje eye Prophetic Gaisie nkomhye ni eni ana na say obekasa wo nji mfantum on their own risk some meji edide yo mo masemwa mimi to me obeka cha me say meye ye o cha kwa mi nji ndi if man work for it e be da ba meye ye say na maka do say minye ye aka mti ya say say meye adwuma na ma ye e bi ona ka say meye ye da ache minim say meye ye megim hu di say dey meye ye at times you need motivation from people no say the way I will be pushing where you come share when your motivation so we share won come na no one say okay na just say and when this one do won nya no so e won nya me tiri mu say ono so be ye nti na just say won so push hard there be
there be me pe commission bi akra Bible na mu no kan commission bebre wo motivation Bible na ka say motivate yen na Gaisie na wonye ne commission ni ana say ne nsem no na wompe enya ne nsem no makasa pese se ne nsem na mempe se do si ka ne nsem no nya me de okay bibia no wasoso bibia no wabeka bi enya by force se wo hye nkonfa Mahama ho president enya by force adon kwa na wo kwa afro adaga na so fon kwa de mo de say bibi besi dia mu na emom bibi a afa amfa kwa mu na no na mu hu na ma beka no ma didin a social media sofo na mu uji mu social media say social media na trend bibi a ho na won tina je say e ho na wo mo de be fa say some of the buy na ye e-service na ye osun wo yi so social media Facebook eti enu na aboa mi say kana social media ni wa nkasa time no covid brand be dey ya asori enti won say bibia mu no eye den ya so for the na no tum na wo kire nya meeting because Bible na ma ya tell say wo dan ne ma di de kire ne nko a adifo enti adenti na asofo binom kasa ehu wo mo say wo mo kasa just in favor of ye de wo mo benyenti say o ka kire me say Yakopon say Mahama mra mi ndi ne na magia de kina Yakopon ti me kasa asem ne fe nkire me bi say me meti krom ha beti asase so Mahama be di me so e na anko yi ama me Yakopon sa be kan kire me say me sa to ma no me di me so bio say me akasa me feel say okay me to makufa do no the oba nkwa de edi twam kura che Mahama me fe Mahama sa na ko to ama no but on ti me kan Yakopon say me to Mahama enu nti na me meyeye dabi me akasa me tena se me no say okay papa e betena so yi me okay bia na me school se my basa adwuma sem kura bi e tutu mu ni ade e bia na petrol sem eti me to ma no e bia papa to beta na petrol wo fom eti enu nti me to ma na me na matena se enu nti na me to ma no eti ono prophet on ti me kan bibia fe nche me se Yakopon say Yakopon ka hwe obeka bibia obeso yen na edaye ayo obeso yen na edaye ye de enkomo no esie na chese ye afutu oben na wowo de ema ye wo mo ehwe osabre ne de prophet na Gaisie kan ye say na wosuso wadwen ekire wo a wo bibi ka kire na de atudwa na ye de esi yo afutu kakra me wo abeka kire oman Ghana youth na ya ban youth sisi ye ne ye ko me pamocho mumie nja asofofo na ye didi o machi no asofofo bebre wudi o machi sofo say hey na wudi akire ni ade emwa yen momo yakase yen tenase ni yakase yen gye ye da ache ho yen di pani a wo ba obeboa yen ema yen ti o manum sem de di asem na kufa do mo anka omwa kan na obeta so de ne kosi ye eti ya tenase hu so okay emo ka cho say bia Mahama ba wo be ye da bi e bia ka so okay e bia Mahama wo so na petrol e wo fom enti no petrol semuti beto Mahama dia fine your choice but my case so be say Mahama ba na ho beto ye ho to e bia fite ye aka so beta so na ye hu etim pa cho mo me yakasa ye kasa ma ye hu e ma ye ma so fu bia kasa e fa ma ye we da ma say somoti mi yanso ye da say se so ba ye na wa be kire wa dwen dia fa odofo na ne se dia prophet na Gaisie de nsama tudwe na akua so a kire na adwen dia fa ho a wo kire mu say ni kwase ye ma adifo no e kire ye ye wo so sen na wo hu no esi e fa wa dwenche no Fabra beto your comment section like your videos na share on all the social media platforms no eso media any equia sikapa maka